okushaba kwa hishomero ry'Isingiro Senior Secondary School kwaba kugenderire kusima ahabw'okusinguzi obubatungira omu bibuuzo bya senior ya mukaaga ebihereze kushohora hamwe n'okutwara ekikopo ky'empaka za Uncle Bishop's Cup. Abeegi 98 bashitamire ebibuuzo ah'ishomero eri, abeegi babiri baine obubonero 17 kandi abandi baine oburi hagati ya 15 kuza aha 40. Some days back, used to pass. But now what has what? That we want to pass again. God help us to pass again. Yes, they are passed, they are there. Nimba habura kutamwa amani mingi ahabw'okuba Ruhanga nababasa Ruhanga witu nafayo nahurira kushaba kwitu nahabw'ekyo amani gitu tugabusha okukora kwitu muri Mukama twabusha tumuzamu kutanga amani okushoma kumanya ekyabaresera aha okutehwa amasiko obundi hariho okweha amasiko okore ebigezo oreba byayanga obundi ogira otushana changing combination. Kuri w'ishomero Duncan Maramuzi nagira ngu nibebembeza okutina Ruhanga hamwe n'emico emirungi omu beegi kandi yasiima obusinguzi bw'abeegi abo batungire. Oguhona nagira ngu ishomero ririyo nigaruka omu nteeko wagerageranisa n'emyaka y'enyumaho nikwe kushaba abazaire okubesigana abaana baabo bakabagunjura. Tine discipline takahika. So abaana baine emico emirungi batangiye kwega kandi ekyakabiri we benchmark. That's really the benchmark. Ishomero rikatandikwa abazaire omu mwaka gwa 1979 aho gavumenti yarugire kutandika kubaho obuhwezi omu myaka ya 8 na bwanyuma nikwo kwija rukahinduka erya USE omu mwaka gwa 2007. Ahabwa TV West ndi era akiza.